Эмза билляхи минешитани раджим, бисмиллахир-рахманир-рахим. Эльхамдулиллахи раббил алемини рахманир-рахим. Малики йоумедин ияки набуду, ияки нистаин. Диляре Аджимуратовой 84 года. Она родилась в селе Каймакче Ахшейского района. У Сейтвели и Нурие Минусмановых она была 4-м ребенком. Всего в семье было 5 детей. Депортация 1944 года не миновала ее семью. Ужасы высылки она помнит по рассказам родителей. Evde hepimiz yataydık, yuqlaydık. Солдатлар келгенде saat 2 екен. Anam bizlerini hepimizin kiyindirip oyak şaşmalap kalğandan bir şey alamagan. Anam 34 yaşındaydı. Babam 36 yaşındaydı. Yuqu içindeydi. Korktular. Hepimiz ağlaydık yuqu içinde. Birden yuqlab yanğandan soň tars etip kapını urgandan soň. Семью Минусмановых привезли в Кизлев. Там их ожидали товарные вагоны, предназначенные для скота. В этих вагонах крымско-татарский народ повезли на чужбину. 18 дней мучительной дороги и пыток пришлось пережить и 4-летней Диляре Аджимуратовой. Bilmeyim, herkes ağlay niyeti. Anam bizlerin bir yaka çıkartmaydı. Poyez toktasa, akaylar çıkıp, aş su pişirip gelikendir. Apaylar çıkalmay ekendir. Şu ballarıma nemen oturay ekendir. Anam, babam bizim bek korçaladı. Kelgemiz şu Gülistan'a, Mirzaçöl'de poyezini toktata, andan at arabalar gelip, adamların arabalara doldurup alıp kettiler köylerge. В Узбекистане семью ждали новые испытания. Biz eski evde yaşadık. Pamuk içinde de, pamukta çalışıp başladılar anda. Babam rahmetli sıcakka dayanalmay, arık suyunu içkenine dayanalmay, hastalanaydı. Anam rahmetli bizim bek karaydı. Anağa barıp işetedi, mınağa barıp işetedi. Birinci yılları şu kichkine kardeşim oldu. Nege больницаға al barmağa, arabada al barma керек. Al bara doktorga, doktor qaray qaytarıp yeberi. Akası rak bolğan eken. Bek çok öledi. O ölünü aketip jıyğandan soň şakallar baqıra, qıçıralar, kapı ogune kelip, biz qorqamız. Nasıl bala ağlay eken anda dep qorqamız, ağlap oturamız uyda. Ölülerin qazıp şakallar aşay. Bek kıyın boldu, bek kıyın. В 1948 году Диляра ханым пошла в 1 класс. Но и там крымским татарам было несладко. Rusça bilmeymiz. Biz oturgan yerimizde Ruslar bolmadı. Rusça bilmeymiz. Men en kichkene kızlardan, men tatar kızlarından. Menden büyük 2-3 yaşında kızlar. Bizge Rusça aytalar, anlamaymiz. Ders verirler. Неметіп айтығыз, не hakkında yazılı, айтып бола алмаймыз. Соң мен başlaydım учить etmege, naizust. Учить etemen, orus hocası var edi, tatarların pek ayıraydı. 4 alsam 3 koyaydı, 3 alsam 2 koyaydı, şaytırıp okuyaydık. Menden büyük kızlar айтып бола алмаса, оларға айтып, sizge ақыға çıkma керек, ne gelesiz mektepке деп çırar edi. В 1962 году Диляра ханым вышла замуж за Рустема Аджимуратова. Они познакомились во время работы на хлопковых полях. Они стали родителями 7 детей. Диляра ханым занималась воспитанием детей и прививала любовь к Крыму, в который мечтала вернуться. Кырымны бек сагынайдылар, ağlap айтар едилер. Бек асырет болдылар Кырымга. Anam ağamman kelip ketken edi Kırımga. Babam kele almadı. Babam asret gitti. Ana kaytamız, buna kaytamız. Dep oturdular постоянно. Супругу Диляры ханым Рустему Аджимуратову тоже не суждено было вернуться на родину. Şaytırıp yetişe almadı. Bek aves etti. Balların yanına bararmız, torun kararmız, o eterimiz, bu eterimiz деп aves etedi. В 1994 году, спустя полвека, Диляра Аджимуратова вернулась в Крым вместе с детьми. Свои первые ощущения на родине она вспоминает с волнением и трепетом. Кырымга келгенде дерсин мен учуп кеткендей болдум.
Шундай еңгілік болды маға. Әрбіршейін ұнқандай болдым. Сондай қуанып келдім. Сегодня Диляра ханым абсолютно счастлива. Она окружена любовью и заботой своих детей, 17 внуков и 7 правнуков. Она желает им здоровья и спокойной жизни на своей земле. Қарымда бақытлы тұямын, да. Балаларым үшін, балаларым көріп бақытлы тұямын. Торындарыма да, яшыларға да, епсіне Алла саулық берсін, сабырлар берсін, шындығы вақытта. Алла сабыр берсін де, тыншылық берсін, бір ерлешіп, қуанып яшасындар.